sad na ovaj miting? Zašto vas je zaprepastilo emitovanje srpskih pesama pred početak mitinga? Ne sviđaju vam se srpske pesme? Ne. I to vas je onda zaprepastilo? Zato što do sada ih nikad, do tada ih nikad nisam čula i to mi je bilo strašno. Zašto sad dolazak Šešelja, idemo srpske pjesme da ore po selu. A na političkom mitingu šta drugo da se pusti pred početak i na kraju mitinga nego pesme? Dobro. Ja sam slušala druge pjesme kad sam išla i bilo je pjesama jako lijepi. Bane Jelačiću, ne. Mlad ustaša uboj, leti i tako. Dobro, ajde, to je sad stvar ukusa, neko voli ovakve, neko onakve pesme. Tako je.